පොයින්ට් එක මොකක්ද ඔබතුමාගේ? පොයින්ට් එක ඇවිල්ලා 91H මං කියවන්නද ඔබතුමී කියවනවාද? හැමදාම මොකක් හරි එකක් ගන්නවා. ඔබතුමී කියනවාද පොතෙන් මං කියවන්නද 91H no member shall make any invitation of improper motive against another member or make reference to personal affairs of another member. මෙතුමා මගේ personal affairs ගැන කතා කරා මට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? මගේ personal affairs ගැන කතා කරා ඔබතුමා translation අහලා ඇතිනේ? මොකද ඔබතුමාගේ පර්සනල් එකක් ගැන කතා කරේ? sorry මොකද්ද ඔබතුමාගේ පර්සනල්? මම පිටරට ගියා කට්ටිය හම්බුණා එහෙම කියලා මාව අබාස කරලා තියෙනවා. ඒවා මෙතන පාර්ලිමේන්තුවේ කියන්න ඕනේ නැහනේ. එහෙම අපහාසාත්මක කතාවක් ඔබතුමාගෙන් කියන්නේ නැත්තම් ආපහු මම ස්පීකර්ට ලියලා හෙට උදේ හරි විදිහට උත්තර දෙනවා මේක. තාලියන් ස්පීකර්. හරි. එහෙම නෑ. නෑ මේක මට අවස්ථාවක් දෙනවද නැද්ද? ඔබතුමාගේ කතාවක් තියෙනවා එතන. නෑ නෑ මේක මගේ නම සටහන් කරලා මගේ නම සටහන් කරලා මම පිටරට ගියා කියලා එතුමා එහෙම ප්‍රකාශ කරනකොට ඔබතුමාලා විනාඩි දෙන්න නැතුව ඉන්නේ කොහමද? ඔබතුමා තප්පර 30කින් උත්තර දෙන්න. thank you මේ මම thank you මම කියන්නේ හරි දෙමළෙන් කියන්නම් මට විනාඩියක් දෙන්න හරියට විනාඩිය ගන්න පුළුවන් නේ வினாடியை தெண்டு உண்மையாகவே ஆசை நீங்கள் உங்கள் இருந்து ஒரு உங்களுடைய புகழும் பேரும் இல்லாமல் உங்களால் இருக்கிறத விட சுயேட்சை குழு 17 எனி டைம் உங்களை வரவேற்கிறது. நன்றி வணக்கம். கௌரவமந்திரித்துமா இதிலே நான் அவருடைய பெயரை நான் வேண்டுமென்று சொல்லவில்லை. அவர் சில விடயங்களை அங்கே நான் கருத்தோடு அவரும் கருத்திருந்தார். எனவே தான் நான் உதாரணமாக சொல்லியிருந்தேன். எங்களுக்கு சுயேட்சை குழுவாக இயங்க வேண்டிய தேவையில்லை. நாங்கள் தமிழ் மக்களின் நன்மைகளுக்காக நாங்கள் சேர்ந்து நாங்கள் இயங்குவோம். எனவே இந்த இடத்தில் நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். நன்றி. ගරු AM හිස්බුල්ලා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක